namkena kambe ka Master Xitsonga analyst chanelo hoy namuntlha of course ta khe lale kokwani Fonyonyo kokwani Chauke yi ri karhi hi famba na ngamu vhele yi ri karhi hi linka na Boy Sevenza. Okay, yeah, and then from there makume ta khe hetela timhaka ta mpanyasi ti nga ku confusion swinene. Hayi swi kona yeah, so in relation to this mga ma hleketa previously hi endle a video vhele about Boy Sevenza mga ma hleketa va ri busy na forum va ri karhi va chinga tanihi ntolovelo and stuff like that. However no hlamala ka sonto of course rat 11th August kokwani Chauke yi fika yi endla a live video, so okay a hi pfuleni hi to kondla ka endla then Master T. Ekula ile ka Gaza n'wana mhani va ba wisani ku delela vanhu lesene mitwini hinkwenu ka Gaza ne mu wisani ku delela vanhu ekula ile ka Gaza la mitwini ya lwa wa nsinyeni musi ku vulwa mina ekula ile ka Gaza va ba tintanga ta ho tlangana na tona sometimes ane guys loko hi karhi hi endla swihlekisi or ni nga swi vula to the contact a hi veneni careful i gega na vanhu va rhongo i nga gega munhu 24 years tanihi mhaka ku yi vona i nga ku phukuphuku tolovele ku n'wi rhuketela a nga ndli nchumu i ya nghena ka van'wana va hlweli va xexisa swilo ne respecta munhu u dya swakudya swa ku hisa swo famba u ki rhuketela i rhuketela vanhu va za va ku 20 ni ku la hi le ka Gaza va ba hayi before vhele khe hi ya kula ni hi fike hi swi twisa ku lwa loyi mani so kokwani Chauke vhele la yi refera to Boy Sevenza hi ngo vheta hi sungule hi mhaka leyi ni ku la kwala a hi nyika a hint vo Master T pfa hi tsaka loko ntirho wo olova siku ra kona so Boy Sevenza ka video ta yena i sungurisa leswiya ne and yena va catching la kokwani Fonyonyo not Gaza Bosch yingisela la as you have seen ka ti-videos to tala swinene and uze a va a ri one la wa hi sungula hi intro leyi na la ni xoko i xindlini na la as you can see. So ku hi kokwani Fonyonyo very i boyini i Boy Sevenza mntu a tala ku va a yi chingela and stuff like that hi swilo swo tala I think ta hi khe hi swi referensa swin'wana ni ku swi voni ku swi loko a nga kha swi vule kwini and stuff like that. Okay, let's go. Exo hi pfa hi flexa nyana va tlhela va tekana lexi a nsati wa kona va fayetela vafana. Listen, straight xisa swa ku ni swi bela mavoko loko no swi tiva a ni ta tshama ni swi nyika na mali ni futa ka ni mi ya dya guys mi hi tsingerini ni ku la hi le ka Gaza a ku dzahiwe swiwachu kun'wana na kun'wana ni na loya mina i ta loya vanhu vangani munhu wa Xikwembu hi mfana wa mina 2 minutes ni ve ni tsake ngotolo ni nwa hi ni sinkwayi ni ri one hi ku tsaka hayi ku vulavula ntiyiso va hi tsingerini pongo leri a ri laha ri nga ha ri tsakisi na mukhense guys n'we mi nga hi tsinyela pongo leri a ri nyenyetsa lo khandiya nsinya loyi loyi a hi mfundhisi kahle loyi veri gegasha veri yini philani rhuketa hi tele ngo nganga leyiwani nganga leyi yini hayi va ka hina na a tihinti tete mi nga ku titweni leswi Boy Sevenza a va kha vulavula hi swona na swa tin'anga ni twi na ku na yin'wana na ku hi vona na clip ya nyuwana na kha va kha vulavula hi swa tin'anga swin'wini a ni tivi va kha vula nganga yini mina no hleketela ka nga kha vula yini koko a ni nge reference ku nga kha ku vuriwa yini loko okay ni twi na kha na yi ku video kokwana eka Boy Sevenza mpela ka Gaza wa vona nganga leyi na tichasi a ni fangi mina munyu wa tirha a ni fangi munyu wa tirha munyu mani fangi
a ni tiku va kha vulanga ngayini so a ni kha ni yingisela various clips of him kun'wana va referisa tin'anga nga yo karhi and then i referisa na pastor ha swi tiva ku i hagiyazo swi confirm we know it then na vana van'wana va kha va nga va mention kokwani cako na va biwa bi vanhu vo tala ngopfu loko va kha ni cheka la hi kombela mipaparo lami nga xibi a swi twisisa condition ya xona please no kombela as master t please yeah so hoke hi nga tivi ku leswi na va foroma na va tinghenerisini na va nge fambi va hlangana na swona na yi ku video clip leyi yi nga vonaka eka swila a hi coverini la a mi na nchumu van'we wo ta ku a ku tele le ka as you have seen and kumbexana xo kotlanisa and ni kha ni va vona va hisa loko ka van'wani vanhu a ku bayizeriwi so I think ku ta ku yo va coincidence loko se hatla a boy in boy 7s this soon yeah I'm choosing to believe so okay va ka hina na veri ku duma munhu duma hi ku hlasela van'wani vanhu veri le ka mana leswo khendla mi rhandza ku khendla mahari vana wa swo se swi kuyin'wini wa penga power tinhlisi tsambi ku loyi va vona wiri wexe vanhu va kona loyi vona na vanhu vo khendla ni vona swilo wo tsambi ki vona swilo swa ti-image to fana na vanhu vo karhi ya impela a va hembangi akagaza va ba va ka gaza loko wo va bifa ni va bifi ki swi tiva ku i ta biwa mana me ni nge pfuki ni hlekisi munhu a la ku biwa mina mina chava ku biwa la ku biwa ni bifi munhu mina hey u bifuwe vanhu vo ringana hambi ni ta ku 40 hambi 100 na loyi i nga n'wi bifa a za ku tekela goza a ku mbeta laha u n'wi tivi mina n'wi khensa loko a no n'wi tiva ni ta n'wi chelela na mali a n'wi chelela ni ku hi pfunini a hi pfune ngopfu a ni kha ni cheka akhawunti ya na boy 7s a fona ni vona endleni video ka siku ra namuntlha of course a swi tikomba a na swivati lero loko ri impela i biwini swiloko a ku nga ri swilo swa interest ni hi ngo pfula video ya kona laha as you can see lomu a ni vona a na xivati unless fihungu ra kona a ri genuine a red as you can see lomu lomu ni vona I don't know boy 7 a wu tawa ni nge wi phela vanhu va ni sondela sweswi buti ku tiphina hi nga hayi video ya namuntlha leyi a nga tikomanga na swivati kumbe yo boha swa kahle tiphina insimbi ya mayini yi insimbi ya mayini hina hi ta fight hi ta fayidini masele yo swi ndla swona ayo i jaha ra ntikelo nsimbi ya Germany mali yi ta hela ku ta hela kokwa wena a red okay keteriwa siku na siku ana ta nghena ka TikTok mina ni vanhu huma ka swa social media mina ana ha nghena siku na very boy 7 a khavula sweswo rin'we hey swi tse swi n'wi tshute awa swi swa ka gaza yewa gaza ka gaza ku leswaku i ta delela munhu ri le kule ni me ni nga ze ni n'wi copela ni nga n'wi copela na mali ni ku i hungutele huwa phela a hi rhuketeriwa hey siku na siku hey luya wa nsinyeni luyani luya wa nsinyeni luyani luya wa nsinyeni e contact i wa nsinyeni e contact mani veri kambe ngwengwe mani sesi Maria a ni nga se reference wo wa nsinyeki wa kha ku vuliwa yena ni kokwani Fonyonyo and hi nga tlhela swi kuma ka ti-video ta yena miso lo boy 7s loko ho cheka la swo lowu wa nsinyeni swo swi ri kokwa loko kwana a ni swi landzeleli so ku ho ni sungula ni searcha la ni ta yi kuma video ya kona ya mi twa ka this section a vula president Mayengwana mani nga swi vona kasi tibifi leti va ti tele so ku va ku ri busy madya swakwe u president we tshika ku chasela vana u president we u le ku hembelaneni na papa lowu wa henhla ka sinya u ku ni n'wi byeli ku a phevha la ku ta va right
hayi swi provini beyond any reasonable doubt ku ri kokwani Chauke yi vula boy 7 hi sweswo a ni la ku mi mi swi twisisa ku lowu wa henhla ka Sinya wa kha ku lwa kokwani Chauke a ni tiku wa ku yi we henhla ka Sinya okay a ni swi viti hi boy 7 okay swi lunghini so hi sweswo so ku hi yona kokwani Fonyo yi ri ku boy na boy 7 I think swo tala so hi swi cover na ka hana na Dion Mosi tala nkarhi ku la ntiso hi ku biwa ntsena ve ri ti humelini lwa n'wanuna hey tweka ku te tirhafuli veri a ti humela ku nun'wa hi laha nga ti ponisa kona va swi twakisaka ha tirheki va fane va ka gazana michava mi ba munhu a ti humela mi tshame mi ndla na tivhidiyo na ti-conference call ya na michava na chava ni twaku he mana mani na n'wana luya ni n'wi rhandzaka ngopfu awa ta ni hleke ngotolo network yi ku gone mi ntirhelini mi ni tsakini guys swi mi khomi kahle ngopfu ene namuntlha hi vhela ni nga nwa na 10 ya tihenisi n'we mi nga kusuhi na mina tshinela ni ta celebrate nala wa mina va n'wi fuhuli ntolo tshinela ni ta celebrate sweswi ni nga ku fambeni movha kwala famba ba tintambi ta kona ku tekiwa ta tibozo u boha hi gezi laha hemfo a ku huweliwi laha hi le makumu a hi loya loyi wu hi swihlangi va hina awa hina hi loya loyi wu hi swihlangi hi twa hi vona tintambu letiya ti nga kona le makuleni mi ya xavetela mi rhobetela vanhu ku wa nga porofetangi ku hi la ku biwa why xi porofete wena na chomi ya n'we mi nga ti porofetangi ku namuntlha mindzuku mi fane mi biwa a ni boy 7 yi nghena kereke yo karhi a ni voni swi ri necessary ku ni mention e church a yi ngheni helo yaleya tintambu vhele so hi leswi va ku chingelaku hi swo kwala ku wa nga kota ku va swi porofeta hi ku a fika va swi vona ni ku mi peleta ku boyini so mhaka yaleyo guys mina I'm not sure about the details since se va na proof ya swona ngopfungopfu but allegedly ve ri i boy na yena hi ta hi khe hi vona ni tani kha monitora akhawunti ya yena ku yena i ri yini ku wa kaneta or kanjhani ni ta hi khe hi vona hi swona ku yena i ri yini swo but a ni za ni vona for now a va phyaphyarhini or a vule information ya nyuwani la so hi ta hi khe hi vona hi swo ku swi ta kha swi fambisa ku yini leswo guys I think summarize enough video ku yi nga ta zi endla 30 minutes yi nga zi endla 30 minutes even then vhele se hi khe hi move vhele hi ya ka timhaka ta mpanyasi a nga ku trendeni swinene so ka of course ra ti 11 August fika posta a post mpanyasi laha I believe swa weekend swilo leswi ngo vula ku maybe Saturday or Sunday wona mhaka leyi nga fatsela ku Sunday a yi ri even then a vekela that video clip as you can see kwalano so fika hi check kwalano swona ku a ku ri studio xa hlawusikizi na umrhanga phanda va kona kwalano na vo mpanyasi na va kona as you can see kwala ka that video clip swo na veta ti tlanga ti ri timbirhi because timbirhi and stuff like that mara mhaka leyi so but mhaka leyi vhele hi yi landzelisa vhele a ku va kha ku endliwa track risimu ra Geb wa Marimba I'm not sure why ku yi ka studio xa Sikiza but a ku va kha ku ri ku busy hi risimu ra Geb wa Marimba ma yi twisa yena mhaka leyiwa a ni le ka n'wina hi le ku endlela swa mina swa nghoma swa mina leswi Geb wa Marimba ku hluvula xikipa thank you president so tanihileswi mi swi tivaka vhele ku ina mpanyasi i wela under Team Khalanga so a fambe hi leswi swa Team Khalanga so for now nge vuli ku mpanyasi a nga va kha a wela ka line or ka team ya va Sikiza ma yona mhaka leyi a ni la ku va ni yi clarify ni ya loko swi nga ze swi la ku hi bayisa swilo leswiwa ma yona mhaka leyiwa so yeah of course still a yi za hi kuma confirmation if i ta a chale ka hosi ngoma Mr Boss or kanjhani but a na ha yi tiva holovini swi important na sweswo hi khe hi swi tiva a hi tiva holovini wona mhaka leyi lero hi ngo tlha n'wi vona a chaya okay hi nge za swi twa ku ini na hi ku for now the producer le ka Ngoveni a hi za hi n'wi vona a va kona a nge za va part ya tona but since ha swona ku se i vuyini musicini hi ngo vula ku
maybe a nga hetela se hi n'wi vona le productionini because ka ha ri August sweswi ka ha na September ka ha na 2 months ku ti-album to huma and stuff like that mara mhaka leyi so ya hi leswo you can comment below ku n'wi mi hi vonisa ku yini or swi ngopfu ta twa ku ri na vuxenge na loko va a tirhaka le ka Sigiza studio hambi sweswi a tirha hi swa layini ya vona na hi leswo loko ku ri amgeza swi ka banda vutomi byi fana na tray loko i teka xinkwa i xi tsemelela i kota ku totela bote ra wena kahle xitalo lexiwani loko ni xi khoma ni xi yisa henhla xi ta tshama henhla mara loko ni xi tshika xi wela hansi ma swi vona xi wele hansi hi marito man'wani zama ku hlamusela yini na donja a yi nge swi koti ku vulavula because a yi swi koti ku dya vuxa ma ni twa mara